go ase chinkwana chia ichinyinga bereka gukwana se campaign yo mu bwazimio la umoja ase ganga yo koligie kerogo kyo president mense ya Kenya igabereka gotebanga ereganga ya yenene no kurwania obukurumi pamoja na Raila Odinga. Lakini ose koligire libono Raila Odinga na Martha Karua buna abarai bazimio la umoja wa Kenya coalition party nigo barakanire ko moko ko Mike Mbuvi Songo. Which Koligibo governor bwe county ya Mombasa. Is it today or today? Ikigambiro kia Supreme Court of Kenya igasabe inere yo moelio. Mbararu kona chakuapa, they're supposed to give a direction either today or Monday next week. A verdict. Wacha tungoje tuone mambo yataenda vipi. Bagote impeachment iko chakire county ya Senate. No ba chakire aba MCA baka mo impeach. Yes, ikende kaenda Senate. Senate ne approve Senate kamo impeach. Yes. They approve the volume because the Senate is full of lawyers and it's a legal entity kulingana na machiko yense yake. Netibos wacha tungoje tuone majaji watasema. Wasongo bado nabwate enjira kwegerera ngata kwa lakini abagaba nambalenga babere impeached n'aba senator yani aba MCA babere impeached na ne Senate lakini Supreme Court nande overturn take. Igone basa gavana kwa county ya Wajir. Igone basa koma omwese. Acha tungoje na kinsi koma omwese. Ata smile. Lakini a verdict hiyo will affect many other verdicts. Nechi scenario shingabundi echi amatukale bosi echikura chinde chire bosi. Ekegambiro tigakora nsemo yaye. Ndori waso visa. Okogenda kuminyokerense yake 4. Ataraso ageti. Acha dimoke. Bona kitu kumitinga bona lakini. And I go travel for 16 hours. Express, yes. Ile express yo mwe kwanyeruka. Igobono. Ense ngima ya Kenya. Paka tu watu mu waziri wechigoso. Ntiyo manyetengo mungwano nabo enta travel. Ngoli bono nyole tukuchi America bono go sechimbero chiri chia Commonwealth. Nyandika mayoro. Akanyara bara onchoka nirake na. Yes, akasoa geti ata biti bikoro. Ora bodu roma billion chimisato. Imagine. Bono iga eze ya Kenya ikibwateli deni liji trillion isaro na hizo jinu kutaisano. Lakini serikali kujigosoa itakuwa na kibarua kigumu. Kibarua kigumu sana. Lakini haitakuwa kibarua kigumu sana kwa sababu ense kobanga eganga yabe ntangani nokurwani obukurumira ande babe effective. Nabara reduce at least a date na but nitaba very effective yes lakini at least nabara reduce a date because siba sinyinge chiko sirako chia sama ko yaba antonya ndichi ale go tumeka buya usama kabeza onye ndi ale ngo tumeka korosi project chiraro sina kuimuki birengo byaba Kenya igoro yes ba shiringi chiko siraiga Kenya ni bilioni berekera lituko uchia sema buko yaba anto mehuko tu abantu bako so imehuko bilioni 2 nani mtu wakati sababu shiringi bilioni yamo tukanya tabia shirema cheso anyway asepeche katika gazeti ya Taifa Leo akisemega Kenya gatebire ngo tumire gekosi kiko gikunenge kibesa gwitane shiringi bilioni 150 nomo chibwo kizabu chibwo tukiji school onye mwalimu ngo atumege kibesa buya chuma chako kimotoni na kinachoma sana Otebire Professor Magoa. Yogiro mulero. Limasenga city yegala at the nation at the same time wekiombegia Judicial Service Commission nkiapato getama lieta y'abantu bali baba bagokolia chi interview igo chikoba chi judge ase ekigambiro gya Court of Appeal babwato getama lieta igo cha summament kurwa samalitai. Ase picha kana gazeti ya Taifa Leo mwacho motegero ni bato roboti kurwa se orogongoro wa Western ase bali aba bwate jiduka bono bacha akire ku murunga niyanga bono bali bako ni bintebike bike hawkers baichuya ase chitawuni. Igo biashara byabo byichiduka byachakira kwa bibi kongu na yengo bwata se yake that is automatic. The president is willing to hand over power. Even say waziri bonsi barosi report chiabo which bari go chira say abisi president and he is actually the coordinator. Nero go coordinate of course a transition. There is going to be smooth transition. Akoro kwa super CS. Daktari Fred Okengo Matiang'i. Na wakoro waigagusi. Na kuroga kusiba dinero tuwalire ministry wate chinguru sana as history ase peche gatani gazeti ya Taifa Leo abagaka kurwa sero ngororwa Western niko bakarokie kigwanda kia Momias ngabona libaranyore chikura kurwa nseme iyo onoro watu ase peche gatani gazeti ya Taifa Leo obo tukibona niko bwa orokiri ganga oyo kurikie kirogo kyo gavana bwe county ya Kisii gwetera se kiamagia ODM Paul Simbarati nero tanga ina sabarwandeli bonse bakuliye kiroge kikura se county ya Kisii county ya Nyamira amusinyari bonero tanga ina igoro asoba senator bwe county ya Nyamira okongo mogeni yako juu
asokulie kero kibo gavana we county ya Trans Nzoia George Natembea nero tangaine igoro county ya Murang'a Irungu Kang'ata ako juu roboti unorora page 14 na boigo ne Nyamira gotagera wada amos nyaribo ke ngaya gochi okay nago tebeti igoro nago tebeti godirio mono roboti na korosia matera eba na siasa lakini mungwana rosali simbarati gotera that guy must have thought naende entonkire ya sago chogo maete entonkire by the way karonya sat karonya sat bile kuko Wanyagiro no roja ede goja ngana bwatu bwa matesana ne familia Moi. Let me tell you something. PLO Lumumba, my mentor in public speaking, yago chokwana. Akutebanga great leaders are not celebrated, but the idiots are given front pages, even the holy churches, to share their wisdom, even when everybody knows they are village idiots. Timbu ati usiana na mangana iwa kwana. Igera jitu kwa mara motivation tidi kwa yonga yetembe motivated awaraje kwa ngwana chingwana chikonda danga lero tikulia Friday abasaningo toko balegerase birabo ao rabo kubwati uligereliga yakina Diamond uligereliga akina bazadimara igaba bange akina TK2 akina Harmonize Omanyala finally nanyo atendege kumwira ma America ajiko ni anjoka bone gane mbeo igorero by the bone gende tenko manyokere sana ego sese mbeo igoro nyasa diamu ikibuya elinda ni anjoka natu musabira maya elinda abuye club kama ko Saudi Arabia yoke mumerita mataya mu gosori ya timu ya Manchester United moroke Cristiano Ronaldo asaba alire ire yo chikobwa to kashiringi bilioni 11.5 na iberekero mwaka gwechi ase Cristiano Ronaldo nyaga gwanja kosoka kurwa sege serokia Old Trafford maminyoka yo a World Athletics Championships na aramurikirega iga asenga city yega mwancho motegereri abwase boigo babegete chinsa amaminyoko gachigokorekana amaminyoko 100 meters ikakuminyoka chinsa inye nenusu chinsa chia Kenya time so tiatomo sabere sana Wamanyala aikebuya naenda be na good condition yuko minyoka maminyokayo tunamtakia kila raheri. Tuingie dondo bana, dondo ya Friday leo tunaingia Adu Magarini is one of the constituencies chigotoka ime ya Kilifi County. Na ande umugabana bwe county ya Kilifi Amason Jeva Kingi ekere kemo na bete umubunge bwe constituency ya Magarini. Bange batamaiti by yes nyuma tarabu umugabana imeye county ya Kilifi. Imeye Adu no chigotoka se constituency ya Magarini imeye county ya Kilifi unatuateba umongwana yo makamanyoro umuise komunyakieni ngakikora murokomosa umurabera litandiri ndo korateba Moisa mwera umurabu umanyite gwesibi buya na kwe maintain buya gakororekana kurware gagosaseria umongwana yo gamuhoboete litangani kumukwanira ngakero kendo yo enyoteye ira asa ko ningo na chikontegerera gose garanyinyere akateba yaya igianje tomoyo ogenge nyama ya mwanaume ni mwanaume kabeke ngororito yamukwanire excuse me ingo iwa umwese ko by the way agatenna kamurigereria ekera murigereria umungwano ria gasinyo yenda gukora mwese ko ria kamanyango umungwano uyu bwoboire lakini akamotebinga tobese kuobo ayente bibune kerengeri kiao kiarenge ndo chote de gukumira kini igona atenirira senjo kwandangeria ntagetonte bibune kerengeri kiao kire umungwano ria kamotebia amangana abiruka I love you aina tatari gusinabire I love you gona tatari angana tatu kamotebi ngakibono nganjete ngigwanja asende umururi maete bona gachaka 10 maswali gabu chanje nakagango itabole bura nagotebia ntebi ngigwanja asende no njira manyinga nzukiri gocha dakiagere nachira
ngoro ya nengwite mbuye gwaka kona gwikira nge bono neli bagana acha kuri gingi uwe ijoro ko kwa ngigure igana ngwite uwe moise ko yaka ngoro ya mate beteke omoise ko gweta saba muri abanki gonye gutagete mbako mina akiri bakwani Oro yuko kubwati ke kobe gazi ngunguzara kuja kuna chiki ne yuko kubwati ko kogenda. Kwani ke mbia mulega mwabuda. Yes. Bono omunkwano oyo ekera itabua agasabe namba. Akaigwe namba. Akanyaka ko confirm nero. Bagancha na igo. Omoise koyo konyo chiki ne kyugo tigo musubati.